Ecem idi o? Siz necesi kim öyle? Aycancım. Siz jengemdin singisi bolasiz. Ova. Sizce? Ben daha kaynısı bolam. Uyga kirsek bola? Kiriniz. Jenge! Kanday? Uyga kiresiz. Uyga kirip kanday mesleleri jaman sağındım, apamlar, atamlar çürüşü. Jaman önce gelmesken mesleleri sağınıp kuşağa batıp jamanı eylap dedi. Da koyun. Abi. Gelin kaynan nege, ısık çayın berse, cürbet bele uzabay. Mağa şakek verip, sepiçkanı takıp, cürbet bele uzabay. Anan geldiniz mi? Oğlum niye mi oğlum? Niye tok oldun olar diye? Uyan emes mi? Çaktı. Özünüz alıp vergen sepçika, özünüz alıp vergen söykön taktım da can, caraşıp bir. Dostlarım vardı ısıktan adam. Çeşçe uyat. Az apam görsen ne deyip? Bekar özün uruş dileysin. Oşun için Alperişker'e geleceğim. Alperişker'e gele. 10 yıldan beri buna uyda jürüm. 10 yıldan beri buna uyda jürüm. Dajı bir gül ver koğum mes. Kıynalıp ketip, miş kılam, eşek deyişteyim, tamağın kılam, narkısın kılam, berkisini kılam. Aycan, düşünsün. Gül sunup sağa ne kılam? Gül bol özün turganda. Vay, direkt şart eti atlı. Anda altın sepçika tağıp ne kılam? Uyda kalem bir turganda. Allah'ın sözünü. Çeşmin onu apam görüyorsun. Hiçbir kaynan çıkacağım. Daima cinim gelip başlaganda dep turup meni aldap koydu. Aycan! Apa? Ne oldu? Ne sirk buna var? Ne oldu aslında? Ha? Dağı Joğuşpay'a sepçika söykö gerek de otasın mı? Ha? Biz jönüne жүрөбүз же менде көрүп атасың? Ha? Ne dostlarının arasında Aycan'ın sepçikası çok, joldoş alıp berip etет деген söz болуп атабы? Ha? Seni kүйөөңдү kүйөө аз түнүңдү жок. Күнү-түнү иштесе, бар жоғунду алып берип атса, не кыласың sepçika? Не кыласың? Ha? Мойнуларың бош калып, мойнуларың кычышып атабы ошону таккысы келип. Жөн жүргүлө. Каяктагы нерселерди кылбастан. Пайдалуу нерсе кылсаңар, bir күн тактың, 2 күн тактың, анын пайдасы жок, болду. Жөн жүр. Түшүндүңбү? Шыпыр мына жактан. Бәтә. Пландагы ишке ашпай калды. Coşmayın. Çık. Gittik. Hazır başlarız balam. Bu oyun bir sen bir neseni unutma. Eğer sen maşına süzüp gidersen, bomba çıkıyor sağa. Bir öyle hata ne olsa dağı birinci gelip beni turguzuşun gerekici kılıp kaçan.
Boldu, düşündüm ata. Ok tapsan birinci mağa veresin, anan özün al. Boldu. Atan bul. Apаңdan eri. Balamın ıspanmışsın. Boldu. Az başlayız. Bala, kız. Nurayım. Tustağı koşayım mı? Koşun be kızlaydı. Koşayım. Ha, Nurayım. Kandaysın. Ha, görünmeysin o Nurayım. Tuncarımda PUBG'da bela var mı? Kutavaysın harbi. Nurayım dep poştaç olgan bile. Şu, apam. Kaysar değil Kaysar. Tuncarımda bela var ve Nurayım'da poşta soğan karı. Sen niye oturasın bakın? Var uyuma kirin ayağın çamda çatpaydın bir akmak. Tuncarımda Özü çok bol. çok kişi bela var igr oyunu ve paydalı iş kılsan olan koy. Akmak. Erте turgan kişine Kuday oңгойт işini de ушуну айтат. Эрте менен турсаң айжаным азамат ушундай дасторконду жайып, нанын коюп, чайын берип, көз тийбесин келинчегиме. Кандай салдыңыз? Жакшы жаным, өзүң жакшы салып турдуңбу? Az ne dediniz? Эрте турган кишине Кудай оңгойт ишини. Tuşta duran kişini düşürüş gerek dişini. Очемин сөзүн олчу тонорт. Tamaşayım 12'de erteyle ola duralım. Эрте мен туруп тамак жасадыңбы жаным? Алар Alay элин Alayın. Şun sizge dayda erteminen turat 12'de de poşinti. Эме ажан сага бир окуя айтып берейинби? Илгери Баймунаттардын доорунда бир хан болгон экен да. Ал хан баардык айылдаштарын чогултат экен дагы жердештерине, мындай өзүнүн зекет катары ар бирине бирден кой бериптир да. Анан бир аксакал дагы койду алып кетип баратканда колдон качып кетет экен да. Арраң тутуп келип ичинен сүйлөйт экен да. Ушул хан жумот турбайбы, койду бериптир, жыйын да кошо берсе болот эле деген экен да. Oşunda kaş ap geç gerek mi? Ушундай кол менен жейм. Azap bile. Vay. Cipteyi. Artık öyle. Kaysar. Kaysar. Na cipoy, cipteyim de kaşık. Can, билесиңби? Sen bilinbegi менен ушул кашык сыяктуусуң. Nege? Керек болсо сен жок мен тамактан албайм. Sen tamaktandыңбы? Aa, tamak yerim. Ama işler bitirip koyma. Hey. Daha Instagram'da oturasın. Var. Bana çay yap gelin. Çay. Bul. Çay içelim. Hazır çaydan da sen de. Ab geldin mi? Ver çayını. Emi kampir sağa bir okuya aytıp bereyim. İlgeri ötken zamanda bir han boğun. Han bir gün bardık adamlardı çoğultup durdağı barına birden koy beriptir. Anan bir aksakal koyunu jetelep ketip atsak koy kolundan çıkıp kaçıp ketken. 2 saat degende arran karmap keptir dağı. Uşunday da jimot han bolu. Koy bergenden keyin civimenen berbeysin mi degen ekenler. Anan Düşünmedin mi? Koy bergenden keyin civimenen berbeysin mi deptir. ne kılayım menem? Kaysı koy, kaysı cip ne oldu sen? Başı yok kellesi o, sağa sülle otam. Koy bergenden keyin civimenen berbeysin mi deptir. Çay menen cip ne teşesi al bu jerde to bakın. Koy. Piyalap köyedin o. Piyala deveyiz baytan beri koy cip. Han de başım doğru. Raman çıkanla öldürdün. Başı yok. Na piyala. Özünce mağa koy cip de başım doğru da sen. Açık aytsanız piyala apke çaynak tap gelin piyalasında apke kakta han söz daylan. Koy emi. Apka gönder. Romantikan düşünmegen starapıl. Starapıl emas, strapıl bulup çünkü. Ne olsa yanında. O online sabak deyip meni telefon talaşı alıp deyip görüp otursun. Жумуштар бүтүрөр, Menden başka ne ana ne yapam bitiriyor öyle. Çay. Vay sen Ne ne diyor? kalktır. Mua diyor. Bas ötüyor kalas.
Жакшы салып турдуңбу? Ден соолуктар кыйналбай келип алдыңбы? Шаардагылар тынчпы? Биздин тууган уруктар жакшы. Тойдо кичинекей кыз болуп жүрдү эле, чоңоюп калыптыр убакыт өтүп. Vay, машиналарды минип, iPhone 11'lerdi көтөрүп боп кеткен азыр. Майке, жеңе, тынчылык бейбала? Чай-пай, нампан барбы? Бар. Ооба, бардыгы бар, кел. Не болду, тынчылык эле? Жок, ошону сурап коеюн деп бактым барайын. Басың чай ичесиң? Жок, кусак топ. Жок, кусак деле ач болду ошо, кел эми чогуу туруп чай ичели. Мейли анда. Чай болсо чай. Бир анекдот айтып берейин, байжан таң аштанда. Маанайды көтөрөлү. Сизби? О. Майли. Сен мени романтикалай айтып берет дейсиң, анекдоттор да билем да. Ай. Короче, бир жаш жуайлар болот экен да. Жаш жуайлар эми эле турмуш куруп, эми эле жашап жаткан, анан ошолордо күнөрдүн биринде жолдошу аялынын келинчегинен сурап калат экен да. Жаным, мен курткам каяктапсы? Курткаңызды жууп, билип койсом, кичине кат келип калып, иниме бер дейм дейт экен да. Анан экинчи күнү шымын издеп калат экен жолдошу. Анан жаным, шымым каяктапсы? Шымыңызды кече жуусам, кичинерип калды эле, иниме берип койдум деп кайра эле ошону айтат экен да. Дагы? Анан үчүнчү күнү баягы жолдошу көйнөк изейт экен да. Жан, көйнөгүм каякта десе, көйнөгүңүздү жууп билдим эле, кичине келип калды эле, иниме берип койдум дейт экен да. Анан жанагы жерде жолдошунун көөсүн жин чыгат экен дагы. Ушундай жинденип туруп айтат экен. Анан мен деле жууп кой, кичине келип калсам, сиңиңе берип кой дейт экен да. Кандай жок? О, мен ишке барайын, а? Мен узат келейин, а? Өтө сонун узат келейин, а? Жакшылап узат келейин, а? Макул жана. Жездешка не только романтик, шутинг да экен, а? Эме. Бүгүн кандай бунтарын бүтүрүп келип алдыңбы? Омина. Yaşadı takım bağımlısın. Seni süyen, seni güden, ezilip öttüm. Ay ezilip öttüm. Altının ağzında güttüm. Faydasın asılmazdır. Sarındım özümde gülüm. Ay ezilip öttüm. Altının ağzında güttüm. Faydasın asılmazdır. Sarındım özümde gülüm. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, дагы бир рет барыңыздар куш келипсиздер. Буюрса бүгүн баарыбыз чогулткан себеби жөн эмес. Мына өзүбүздүн жергиликтүү продукциябыз бул караван кукуруздары өзгөчө мекенибизге, өлкөбүзгө эл жакшы кабыл алып, жакшы тарап жаткан учуру. Кечирип коюңуздар, Кечиресиздер, ушул азыр каравандагы кукуруздар 5 облуска барып жатат. Республикабыздын 5 облусунда сатууга чыкты. Алдыда буюрса дагы калган 2 облуска жеткирүү деген өзүбүздүн кечирип коюңуздар. Кечиресиздер, буюрса алдыда ушул 2 областка жеткирсек, биздин максатыбыз ушул болуп турат. Анан бул кукуруздардын жакшы жагы кукуруздун ичинде өзгөчө игрушкалар менен чыгып атат. Бул албетте элге жагып атат, эл ошол жагында баалашып атат. Мындан да жакшы иштейли кесиптештер, мындан дагы алдыга кечирип коюңуздар. Эми буюрса ушул кукуруздарды жакшы кылып, мындан дагы даамдуу кылалы, мындан дагы сапаттуу кылалы, баардык жака жеткирели, жакшы иштеңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ар дайым бир болойлу, максатыбыз бир болсун. Не салсам албайсың? А?
Апа жейін болуп атат. Жийин быйыныңды билбейм, түшүндүңбү? Апаң чалганды алыш керек. Мама это святое. Может мен ооруп аткандырмын. Может мага срочно жардамың керектир. Не албайсың? Аз чалам алдым, түшүндүңбү? Макул. Жакшытар. Кечирип коюңуздар кесиптештер, кечирип коюңуздар. Албетте жумуш учурунда болуп турат. Анда ушул караван груздарын бардык өзүбүзгө берилген тапшырмаларды так аткарып жеткирүүчү жерлерге жеткирели, магазиндерге жеткирели. Товарларды татыктуу саталы. Азыр алып коюн албай апам ал деди. Алло. Жошпай? Опа. Жумуштан келатып, эт ала келген 2 килограмм, түшүндүңбү? Не? Эт 2 килограмм. Апа, ошол үчүн мен жыйыным бузулсу, макул алып барам. Давай. Кетип коесуңуздар, Эме, урматтуу кесиптештер, кимде дагы кандай сунуштар болуп атат? Болсун айтыңыздар, ошого карап жумуш кылалы. Сима и Зина вырастили розы. Выросли розы, красные и розовые. Ним. Ушинтип эле китеп окуп отура бересиң. Качан карабасың, тапшырмак кыласың. Эртең балдар тийсе кантесиң? Мындай кичине залга барып өзүңдү достойно жүрсөң. Байке, мен ушул китепти окуп, өлкөнүн керегине жараган жигит болом, президент болом деп ойлонуп жатсам, сиз мындай дейсиз. Мына мисалы, сиз мушташтыңыз, залга бардыңыз, эмне болду? Таяк жедиңиз. Чоң эле менен чоң атамдын башына проблема алып келдиңиз. Карызга баттыңыз. Иним, сен неме акыл үйрөтөсүң? Же понятие тебе турам болуп калдың? Кичине мен сага братаның сага насаат айтып атканда угуп кое берсең мага. Не болду? Мына карасаңыз чыкышка да болма акыл үйрөтөт. Oyunumda çün bolam. Bala qanday tarbiya berip atasыздар. Кичине залга барсын, өзүгө мындай достойно жүрсүн. Чаяндын инisi деген намды алып жүрсүн. Мага бир өзү жетет, бир өзү жетет, но oyunum çün bolam. Тур, тапшырма. Не деп атасың сен? Не деп атам? Нормально мен совет айтып атам. Авторитетиң не? Көчөдө карызга басыш боюнча авторитет деп атасың. Районда кудага шүгүлө авторитет. Күйдүрүш боюнча авторитетиң барсың. Бала жакшы ниет ойлоп атканда жөнүнө турбайсың, поддержка бербейсиң мындан көрө. Мага понятливый болбосун. Брат за брата деген сөз бар, түшүндүңбү? Мынды жыл болам. Сен атабызбы брат? Не кылдың, Не кылдың? Жөн жүргүн, түшүндүңбү? Жөн жүргүн. Эле жүрөм го. Мага бир өзү жетет, бир күйдүрүүгө жетет, түшүндүңбү? Жаш балага айтып аткан сөзүңдү кара. Жөн жүрдө отурасың. Көчөдөсүң сен, Жая, түшүндүңбү? Үйдө менин баламсың сен. Макул апа. Болду. Жөн жүр. Байке, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Оскар әлі. Сенде сөзім бар да? Жол чыгып кет. Досым кетіп қойшы. Сенде іш бар кегін? Досым сүйлөшіп алышыбыз керек эле да? Нени сүйлөшөсүң? Не келиң да? Кетіп қойшы. Кече кылганың жетет эле өзү. Өзүң билесиң. Яшың жок. Олар өздөрү менен өздөрү. Досым, анча-мынча карылык деген болот экен. Карылыкта кичине шоктонуп коюп атам досым. Эми өзүң түшүнүп кечирип кой досым. Мейли досым. Ушундай кээ-бирки кылыктарың кечире албасам, не кылып дос болуп жүрөм сага? Кечирдим мен сени. Досум, кечирдим. Болуптур. Кел, баягы. Болду. Азыр мен сага бир нерсе жөнөтөм. Болду. О, geldi. O, altın örse göktür. Kim bular? Kimden kızı gene yergeçti kızı ekene bunlar. Bunlar kızı çok ola. Kaysa. Şu bilen çok şükürüm da.